Kuyangithokozisa nalamhla ukuthi ngithi vuka udle nasi isinkwa sakho asidle kanye kanye encwadzini yaSamuel wekucala sahluko 16 verse 1. Simakadze wakhuluma kuSamuel wathi, utamkhalela kuze kube ngunini Sawula, ngoba sengimalile kuthi abe yinkosi yama-Israyeli. Gcwalisa luphondo lwakho ngemafutha, ungenele indlela yakho. Ngikuthuma endlini yakaJese waseBethlehem, ngoba ngitikhetsele lomunye wemadvodzana akhe kuthi abe yinkosi. UNkulunkulu wabonakala uthi ngenela indlela. Ngeke ngadi liqiniso leliphelele ngawe, kepha kwangathi nawe ungaba nayo indlebe yekumuva Nkulunkulu esikhathini esimeni sakho athi ngenela indlela. La kunetinto uNkulunkulu lasukumisa ngato umprofeti Samuel. Samuel bekangati kuthi likusasa selima kanjani noma angumprofeti, kepha kwafike kwaba mnyama ngalokutawukwendeka kusasa. uNkulunkulu umhambela ngesililo lakuso. Ukhala ngathi wenda liphutha itolo ngekuyawugcoba inkosi Sawule, ngoba uyawukhumbula lo Sawule lo sonile waphambana nelihlelo lwaNkulunkulu bekagcotshwe nguye Samuel. Samuel umprofeti lobekeve kuNkulunkulu kahle. Sewuva buhlungu ngekuthi kumbe naye ube nesandla kuleli phutha. Noko uNkulunkulu uthi kuye, Samuel, sewukhale kakhulu, sekwenele. Usiphe Nkulunkulu imiva ema-emotions lenta sibe connected kulabanye bantfu, sive buhlungu njengalokuba sebuhlungwini noma sijabule mabajabula. Uthi Nkulunkulu sewutifake kakhulu, sesidze lesikhatsi uhleti ebuhlungwini baSawule. Sewuthi Nkulunkulu-ke le miva lobuhlungu angifuni ukuthi usebentise emandla akho, imicabango yakho esililweni. Ngifuna nyalo sale imicabango yakho uyikhonekitha elikusaseni ngekukholwa kuloku lengitawukwenda mina. Sililo ngalokungakendeki, sililo ngemaphutsa akho, akukamele usinikete emandla. Akukamele ube nemandla ekulila uze utincishe emandla enjabulo ngalokungahle kwendeke kusasa. Nkulunkulu umsusa njani esililweni? Umchubekisela njani phambili Samuel? Umsusa njani ekukhaleni, ekutisoleni, kumbe kulokunye uze usho ukuthi ngiyatenyanya? Wamsusa njani uNkulunkulu Samuel ekutenyanyeni, ekutisoleni? Wamsusa ngelithemba ngelikusasa, wathi sengitikhethele, sengitibonele. Samuel, wena awati, wena awuboni, kepha mina Nkulunkulu sengitikhethele, sengitimisele. Luhlelo liplane lami lihlala lilihle. Liplane lami angikalibopheli kumuntu tsite, angikalibopheli endzaweni tsite, angikalibopheli emsebentini tsite ukuthi mase ulahlekelwa ngiloku sekude uthi Nkulunkulu mina ngihlala ngineliplane lelihle njalo, nginemasu lamahle ngawe. Uthi-ke Nkulunkulu, ngako-ke thatha luphondvo uchubeke ngenela indlela.
ngenela indlela. Ngesikhathi lena indlela kuba ngathi ivaliwe, uNkulunkulu kunendlela njalo la kuvulele yona, ngenela indlela. Ngiyathandaza ekuseni ukuthi iNkosi yelizulu ivule emehlo akamoya ubone indlela nkulunkulu lamuhla lathi ngenela na indlela ubone nkulunkulu la athi khona uyathi sewulile kwenele sale usebenzisa amandla akho ungenele indlela uhlale ubusekile usahamba ngekukholwa. Amen.